Puilano jotono khulumu ya pharo tinini o pandao o toke fiok jagmani panda o panda manne phejak nai chini chief guest Dudesam Tripura ni program executive Sir Probir hingkai tai phainai media hingkai tai chini o film ni nangi tonai artist senior tongo tai actor actress tai post production tonai ro bebak no phai kaham ya pharo tamon bole jong belai post production no jora kom ni bisingo jong obal complete thane nangka film le paibani balok jat no shooting ro fiaba post production ni sammo belai short time jong obal maintain ma khai kha abon bagai jong beramole tungmono o film mo fiaba je jong short time khai kha jong obono teksa jora nawai public ni ora so nai tini fiogeri nai fiaba tai salni saltham eba mo hai jora nawai jong tai gana gini am chai rogo bo jong sorinani chai tok nai so tini je o panda phai manja phane joto takobu suno khabai khobai ke lamsogo jotono teisa khulmo ya faroi ani oro lamsomuni kotoma yajak moi perka de forma bono koinai stage of phaina bagai bo chini tinini o event no of film no release khaina phainai nei shok phainai belai borong ganang Durdarshan Tripurani program executive Sir Probir de Bormano botini felicit khainai puila no buniagulo biniyakte tinino film release khaijanai so ang place puila koinai tinini film ni producer actor they script writer also bonang koinai stage ring na bagai logi ang koinai sini Sir Probir no bo unsa tinini film ni producer they actor artist Mr. Surjit Deborma belai hambai open bising dino jeng bono yasang mari bising dei yagulo jeng palkhe senior film ni tinini poster no jeng tabu release khainai khakhel jota sokai jagina sini video ro ready andai sang tinini tabu no poster no jeng tabu release khainai Sir Probir ni yakte bini mukhang tabuk seng nubnai ini ni film ni poster Shikla Jora jota pal ke apa kau lain please stage to tong rok simia dan mainnya hari enjoy kayaknya hari final ro jok to ni aktrisen ya pokor mung sano jok to ni kathar manjamung ni bisingtei Durdarshan Tripura program executive Sir Probir de Bormano yakte Sarno joto yapa khorbe please tabu ni gorano yapa khormani bi cinematographer Vikas de Bormano tabu felicitating tongo cinematographer Mr. Denu de Bormano belai hambai tabuk stage ni Mr. Vikas Deborma seng jora kebang ma nayawi tak tikhi jotono phanya bagi koinai bung khuzanai ramo Mr. Vikas Deborma editor of this film please kotor khaya performa bin bagai bebal hamba du ya phari jamu Mr. Prasanto Deborma VFX the graphics designer kotor khaya performa bin bagai sing koinai Abang apa Kunal, Mr. Kunal Deborma, yang dakti ke stage of hari. Mr. Kunal Deborma, photographer of this film. Bini bagai kotor, kasih apa performang, kethar bukan yang bising tu. Belai hambai. Sarno, belai hambai. Miljon Deborma, music director Shikla Jora. Bini bagai kotor, kasih apa performang. Photo mobile di please. Felicit khainai tinini na moto mungi ma khainai Sir Gautam ni yakti
Mr. Sujit Deborma, bring bagi kotor kaisa ya Korma please. Bela-bela hambai. Shifra jorang ini bagi related of film yang bono like kaham samung kaman dungai. Mr. Manoj Deborma, sini kapang ni sini sir Manoj no sang dinai on stage of final bagi bono tabu. Memang ya apa ni bising tu isen japa korang lagi muncul kaitan lagi ni orang no. Apa ni agak sen stage of koi nai Sardunal sini haste ni korang sebelai mong angza sini senior korang artist actor tay singer monoseng tabu film samung kembali bising aku cikung sakai sesuatu apa nai belai hambai sar pilih baik kotor ya apa korang please Mr. Dulal Deborma. Sar Gautam ni yang teh sen Sar Dulal no sen tabu felicit kayaknya jodoh ya pak hormon bising teh jodoh no sen muncul nangmon ni bising tinar kayaknya belai hambai Sar Dulal no apa ni ya kalau tabu pono sen felicit kayaknya Sar Bisuna ni yang teh jodoh ya pak hormon please Tanush Mr. Tanush bin bagi kasih kotor ya pak hormon sini kotor ya ini botol mo sini ni ini film complete ma bising teh Mr. Sachindra Deborma please bin bagi foto ya Pak Kormung Mr. Kishore Deborma bin bagi foto ya Pak Kormung bono tengku felicitate khai tongo memang tu ya Pak bising teh belai hambai abni agalo sini stage tabu background scorer tay dubbingo sono coba nai Mr. Malthar Deborma bin bagi ba kesa kotor ya Pak Kormung seng sano Mr. David nang sopai di